Konbanwa. Nonika goja deska. Evo nas danas ponovo u jednoj portirnici. Ovo je portirnica hotela Jugoslavija u Beogradu. Vidite, sve je osvetljeno, uredno, čisto. Portiri su uniformisani, znaju obično po nekoliko jezika. Da vidimo šta sve ima ovde. Modni butik. Prodavnica novina i cigareta. Prodavnica suvenira. Kažite mi, kome je sve to namenjeno? Sve ovo namenjeno našim gostima. Hoćete li da nam se predstavite? Ja se zovem Barišić Miljenko, ja sam dežurni recepcioner u hotelu Jugoslavija večeras i zatekli ste me na radnom mjestu. Hvala vam. A kažite mi, ove telefonske govornice, kome su one namenjene? Ove naše telefonske govornice koje ste ovdje vidjeli namenjene su gostima i iz tih govornica gosti mogu da razgovaraju sa cijelim svetom, od Tokija do Đevđelije, od Jesenica do Vancouvera. Fotelje ove koje vidimo? Fotelje također su namenjene našim gostima da se odmore, možda čekajući dok im obavimo formalnosti oko pasoša, izdavanje sobe i tako dalje. Liftovi? Liftovi također, da bi naši gosti što pre otišli u sobe, naše sobe sa air conditionom, da bi se odmorili, da bi uživali u pogledu na Dunav. Ako gost ima nekoliko teških kofera, kako se onda snađe? Mislim, gost, čak i ako ima samo jedan laki, njemu će taj kufer biti odneti gore našim liftovima za bagaž, tako da on uopšte nema nikakve potrebe da se zamara, da nosi sve kufere do sobe. To će neko od osoblja, je tako? Naši kolega će to odneti gore. Miljenko, kažite mi kada gost ima pola sata ili sat na raspolaganju, kako on provede to vreme? Gost može provesti to slobodno vreme, pola sata, sat u našem hotelu na razne načine. Može da se osveži u našem baru, na prvom spratu, može da se čak i u bazenu da se okupa. Pored bazena imamo centar tako za masažu, saunu. Može također da se prošeta pored keja koji je jako lepo uređen. Može zatim da se obrije, da se ošiša. Može da će kupi neki možda suvenir da kupi. Dobro, kažite mi šta još činite za goste pored svega toga? Pa sve činimo što gost da želi, primamo poštu, šaljimo poštu. Nekad gost tek dolazi za mjesec dana, mi unaprijed primamo poštu, čekaju ga pisma, naručujemo telegrame, obavljamo sve vrste usluga i zadovoljavamo sve molbe naših gostiju. Uz sve to što činimo, sve usluge koje gostima ispunjavamo, ide obavezno hvala, molim, izvinite, da li ste bili zadovoljni, dođite nam opet drugi put. Zaista ste vrlo ljubazni. Hvala vam. Ovdje u portirnici, kao što vidite, sve je svetlo, uredno, čisto. Portiri se učtivo obraćaju, znaju nekoliko jezika. I mene baš zanima da mi kažete zašto vi to sve činite. Pa moramo. Kako to? Pa tako lepo. To je fabrika, mi ovdje zarađujemo za život. Sva ova ljubaznost, sve ove usluge, svi servisi koje se ovdje streli, to je naša roba koju mi prodajemo gostima. Gost ostane kod nas dan, dva ili tri i nakon toga odlazi zadovoljan i plaća našu uslugu. Da nismo takvi, da nemamo gosti u kući, da nam kuća nije puna, ne bi imali da zaradimo za život. Hvala vam za obaveštenje. Ja bih još samo dodao da su portirnice, bukvalno rečeno, prag kuće. I čim prekoračimo prag, mi odmah znamo gde smo i kako ćemo se osjećati i kako će nam biti. Danke sehr. Sind Sie zufrieden mit unserem Hotel?